say obi oye obema bi wa Jimmy to the dancing degree. Me no ba ye church am tell preach it ya pa. Ye obema bi anyansa se bi ni tirim. Ye wo ba bi kura ho a on the hwe ne kunu. Embre so ati ase obeti chop mo nyama ne kunu de bia. Atotade a hye no. Ba be ma no be bo no be san chiti no. On say ye wo bia ne su ne ban. Okay. Bible ne can emphasize say behind any successful man there is a woman. And na oye the pan hardly to find. Yeah. And na okunupa hardly to find. Ubetima kwa wari ase na wari ase ache. But o character wo ne ye wusu ban. And na ma bebre na kwa wari a wo nhwe wi. O me pebe mo betima hwe me. Ne nsem wo bi oda ne kam owo na adwuma papa bi oye. Hunu se ade bia ye ehire bia no amane da ho. Embre so acha se me fan se Ghana ma bebre na 190 episika be bi ade wo ye mpese no be bre from the scratcher erade be biu so be ye mpene sa ba ye pe no ya ben peche no ba be tinam na wudi ne hunyafo eno die wa hwe kura be ma no kwa do nkwa betwa so Medofo ananso me mwakwa bakasia pa debatuma GHSO na eye ensemu a etwagu eye social media trend ene ye de besom wo too much GH na ode wadwentre afa comment section no ase no wa like no wa share na foforo so ensa can be ene eden na si a Empress Matna se eye ababa wa ne din abetodwa numtini kasia pa wo eye Nigeria ne din ene Osinachi ene mami enka atiasefo ehu biemu ni nyina echese eye nikun abo modern a edini nyamoro chese wa bone basa ne mofra nim na obono ene asoli anim krantia oteatia eye ne yiri enam so ema nanu ada papa ede abufu atu ne 9 dia wowo eye obai eboa o collapse russian no de ne kopie mu ewo Abuja Government Hospital wo declare se mami atoa nananom ewo ensie do na prosifo nso ensa aka no eno ho nkomo ena ye ba abedie Prophet Bernard ewo menchen ewo hanom si ya mene no eba ba betwetwe eho enkomo na sana no mami ntwa me ho sima emfa embra Nyumtini a ye ka ne ho asam eye Osinachi a ode enwum a edi din wiase afa na nyina na enwum trendy ye eye ikuwe me ne nwum ne die obi bia 1 bi 1 bi na afei na yawo na eye Prophet Bernard ewa hanom a ono so akoye nyame ni pei ye ba be din komo adomusu koye ne enti a ene se o Kristo ni ti aware ase na ye di ni mpamoro no be ka kire sofo be ka kire odifu a odifu se enya hwe nyamenti Kristo ayesum ninti for wani to awrade animu na ne obaye yamana kwatan ba pasa sofo beka se ne aburo so akone kwagya anu anase twen ho kakra na ukuntran ba bi na nso tena ba bi pade eyeden ema omo se omo ebeka prophet me mu akwaba Bijusu Empress bibi abokode yami adomi ho odin se chiro konkon ye da yesu ase Christopher aware eya na tise me dey make say a Christopher warrior is the best. Okay. The enti America say is the best. They say unya film party you are easy to go. Na unse no bebre na no ye ni ntoboase ene ye ni otwen. Ene ye ntimi identify say we ni ye film party ankasa awrade awuli si anase wa ode ni amaye. Ono no kotu se nipa no wa building itself body packaging ni kakra se na ta so no watu atare nipa no. Sometimes ube advise ni pani betu ni pani fwa entintamda embrace what you say but ono okodo okosohwe na nsohwe ni bedane nsohwe de man de ya na afi ni etutu aka nsem enti a Christopher warrior is the best. Bible say the when you yere pan when you nyankopon ani wo mu oni so but what you say oyere pan kunu nto ne nsam no eye Proverbs 31 verse number 10 eba Bible say oyere pa yi what you say ni kunu kwa bonti no hu ade e fa otobeche no ni kunu sampa no so da okay can the same Proverbs 31 verse 28 to 29 o say e ma pia yi na me yiri de o chen wo nyina but what you say enti ye wo oyere pa ayeyi eni wo ba boni so but what you say ni eni aye be ma pa ayeyi wo ho Bible meaning chiro ni Bible anka se be ma papa ayeyi okay or behind any successful man there is a woman or can emphasis or sa word ni so say oyere pa ayeyi oyere pa ayeyi enju biemu a ye Proverbs 31 verse number 28 ba say e ma papi ayeyi na me yere de o sini wo nyina on say me mfa we nto nche ye o ma bebre o mu didi o mu kun matem okay
woni nya kasa ekwan obefa so de woni mu betwitwu fom enya asem papa e na won se okwase asotro na so ntem efrefra asotro ebrezo ati ase enchi oba mu wano tra be ma ye de sutro na beja akwan na de mpamro e de beja akwan but I don't support it say obema beto ne nsa abo ne yere because oba de we submissive de ma be ma na obre won ase de ma no we ebi ma so da ananse we ye mfa bi nsa won fi mu da but a man go woman kati anu chobre eno be man wa wo be mi nsa kura mpo a obeja hawo e na won se enne ye nhwe Ghana ya gospel musicians anya omo eyirinum emadodo se na tima tena o warriors onye sika na onya fame na already in Lazarus cars eso a offense oye above nikunu eju nikunu no okaba ko obeka Bέaten because we hunu sika we hunu enipa bebere enju be ma no mfa wonye hwe embrace what you say but prophet akwaba ne say ye wo ma bebre wo ha kasa kra ye ne den ahomaso a ye ka ho asem oni bi but ben mo ne ti o ware ni Kristo mu na ogidi say nipa somasi de oye memfem pade ne edu ba bi nipa na sesa odna ya punching ba akwaba ne say na nipa ni o Kristo ni na oba be ka kire sofo a eya na mo be na mutu fa meme de because of mere prophets no mo na de mpaye ene de wo wa asade but say oba ne bre ne ho ase obuni kunu ojo oye submissive de man na ni kunu ko ye ntokwapefo a maybe de minim se obema bi opentokwa bia no demon ena ti na komam ena bible se nkwase afo kukum na bufu ti na so ati ase enti ye be ma na utimi bo yiri de bia se be nyansa no ebi no ena you are being operated by a demon ono no oye demon of wrath obehye mu a ena hunu se aware aye kono Satan eye na chiwade ena ye fie be ma fie ena fie ne eja fie no enkonya wo ho sebia ware na wo kɔ ne kwan wa ye mpese ba kodu destination enti ade ne beba ena ye henya be ma no mo ye man to kwantina ma ware mu akɔpem se aware ni begu ena oba nso kwa ware ase na tina ware ase a number 1 e wo so man pai boy waduane because I didn't know why the people are sorry them mu ye kiss your choice ena ha gene na sefo no serve yourself no asori dem wankasa ni bone wo ho wo mo be hwa ade o mo do ma no be sie ware ne ho mo ho enti wunya koye for better for worse na de edu akire aye mpaye ukunu ne kwa nim do kwa kohia no kwa embrace achi ase enti wanyina no wo ye submissive na wo ye nyina na ukunu eye entokwa no oye mansam a aye mpaye because we chin ye wo bia chini nkonye wo ho ye wo bia chini etumi a edisa afi wo so enti wan kwambushi oboye mpaye bobofo de aduenya mane hu no enna san tokwa ne karat ne tan kwando no etisi ya ware mu a enya asem papa ba prophet adentina kamia ye se bibibia no eye kristofo no fa ne se eye spiritual enti bibia na wose ye de mpaye na tu ase na niema bi wo ho no eye su ni ban ye ti ni mu a eno nya mpaye na wose ye ditu me de unse obi oye obema bi wa jimi to the dancing degree me no ba ye church am tell preach it ya pa ye obema bi anyansa se bi ni tiri ye wo ba bi kura ho a on the hwe ne kun embrace what you say obeti chop mo nyama ne kun de bia apatade ahye no ba be ma no be bo no be san chiti no unse ye wo bia ni su ni ne ban okay bible ne can emphasize say behind any successful man there is a woman and oye the pan hardly to find ena okunupa hardly to find ubetima kwa wari ase na wari ase ache but o character wo ne ye wushinu ban ena ma bebre na kwa wari a wo nhwe wi o me pebe mo betima hwe me ne nsem wo bi oda ne kam owo na adwuma papa bi oye hunu se ade bia ye ehire bia no amane da ho embrace what you say me fan se Ghana ma bebre na 190 episika bebe bi ade wo ye mpese no bebre from the scratcher erade be biu so be ye mpene sa ba ye pe no ya ben peche no ba be tine ma wudi ni hunyafo eno die wa hwe kwa be man kwa do nkwa betwa so because from the foundation of time wudi be man be bi opie free ba ne nyoma of fam one odi be do that level no okay e wo do kwa ba bi ne na bra no ba be do that level no we ja oba no e na wa kwa ko fasa be man onya ho to da so what you say e na oba nso be ja ne kunu obe pa no to ase be kese no oba ba be tena sa ware no onya ho to da so what you say enti no ye wo anuma be bria e fa saade no ho
Empress what you say? Manti as a prophet say koba ne say eye Christopher aye de ne empire ye nimu a ye de so bibia nu ya no ne ya no aduru na say eye oba aba be ye complain e de ama sorry e so me ku a me ne te say ni say mo so mo di manifo a mo hu so oba so masi di oyo ba bia ne ho dwo oba bi ompane ho asem ompentokwa wontimi ni adanse e bone bi amfanfa ne ho e so mo ni oba yi bompa ye da bi obekọ ne abo no obeba ne abo no ne efre be ma ne ne kasa ne etunifo enso boa na obo no efutuo be na mode masa oba no me the Empress de minim say radi chira warjaye sabe ona kofa abo no kututu ne ho ntakra e de be chire say utwotwo mutwoni we ni be ma me hia na me bi aba me several times ebi wa wo de ba se pese ye ware be ma we ya ye de be kwa radi altar so do busa no ne bi abe ma se de suban ya ene nioma waye woni ne kotena be nya nsunsanso unya catch ni pan the spirituality say wo mu a obe boycott because of sir obe because ke bi o man ne ntade bi otoma na enjoyment ne chilling no ekoso nya fe na be stop no sir fa osunsumu nsem to nche ne yangi ani ene man bebrebe ne dia aba ne ncho bi e bon 1 bon 2 bon 3 bon 4 wona mo sa yo un say sunsum ne di hunam no so enje bi afi na wo kono efi otumi edi woni e bi akua asuna busua na bretu ni oyoko ni aduana ne sam abusuanton tumi edi fioni be ma ne hijacking ntutu obo ase ompene oda Empress onu kwa benya me bia abamanim abi ye de me call round of the radio stations me call shine the spirituality we say no ba na be ma ne ba be war no oye jantira ni atoma ebo na ya so agefri bosom nchen enti me ba na ne koye bibia na me ba na be ma adwo enti egbowura mu ene ne ya asoro ba bi no ba ne be sin e mema me yensa within the midnight odo mu free fa so what you say enti ewo ho but ene no omo ko warrior they don't woman seek the face of the Lord say rade we ni me mfim pade na so nyam odo do nya na be ma wura wase a o man styles bi yi nyoma bu ati aka so ba no so ati aka so ene yem ko ye for better I do ene ye ne ye bre enti prophet se nipa no ye bo no mu bompa ye be ma ye ne kasa ye cancel no still na obro na ekoso a wabo bia empan dodo se ne bedu a eye sa abro no ebetwa so nipa no betena bro na asikosi so bewu te se ne bia to maami me de Malachi chapter 2 verse 13 ba etifia se wo se awarejaye erade chira awarejaye o se emra wo ya branche Malachi chapter 2 verse 13 ba o se emra wo ya branche na unya wo kani wa yifuro yire a wo so ani gi no ho wo be dono wo be tina ne ncha kopem so ati ase entu aba be kanta mo nyame altar so erade hu ma bam sa tina ho ne enkum ene se ne wa na akofa ne ba se oye boxer se oye taekwondo se oye kromfo okuta sekan kuta atuo jebro no because yen yatie ba bi na ade ba ye na won se asori bia ye prophet apostle evangelist pastor teacher enche ba prophet ni man ye wura hu ye derive hu nsem bia kire enche bia wo ko ma titi ska ma wo hwe se be ja be ma woni ska e be lost we chi kwanti sa owu anu wafa ni wo na asori akosie ya bi Empress una akofo ane bai na wa ba be for better for worse I do ene asori bebi o wa wo ba be ware o mu nwa hu wiase enche ke ye be your council bi 6 months 3 months yes ye ne yama mu date mu fa na ware ba sunsun ade edinya no de no ejimi se ye wo se so bi ba be ye wedi a meji be ma ne dinji oba ne din me ma mo be 2 months ye wuremu a boguremu ebuse rade aware na okọ na beboa but prophet obi wo hokura sunsumu no o kata nachi a wo hu ne obehu afa na ho o da bi enu tie wo nyame difu ankasa wo what you say say wo the foresight of Christ and as a difu anibnya bia Kristo de ma na difu no a wuremu abehunu okay the gate wo fie no behunu e na ade dinya wo fie wo behunu se be ma nya tag nya chechire na bo fie nkonya bia na tumi bia wo behunu sa ade no ba cha na o kwa da bi odi oni mense ye obabu okwa Empress odo nkobo na wonye yida e na odi ewu ye obamebu okwa ne fi a o ye dem ma ba ba ya yarefo enti sade oba de yehu
But prophet, bano ebro no ni ade na ade ba kwa menti ase we Christopher ho ne se. Obi wo ho no mu not aware ase. Ebro aye bu no no edi beko no wu. Owu no so ye betimi aso ano. But ni asofo ana se edifo ewe mu obeka se yemfa nkompai bom nyame ebeye. Yemfa nkompai o de yenhwe urade. Ono ni ye ni da so. Na nso no se yetimi ama nipa ni ji ni niam mpa na so kotena ba bi twen ne ho a anka sa ewuo ye beba no ye betimi a prevent. Afa ewuo ni si wiana say nipa sumasi. Media Empress, I support this idea say obetena be ma ho a ye be buru wa ama moja be nyinu. Be me bi wa no oba ku a wo chen jetili. O de na be wo wa ya hye won bibi obefa bia eno no o park no ma na o twe ho. O ma ne distance nyeso we gya you. O twe ho. So what you say? But se be ma do wa me de what I know say be ma do wa won tene ne nsa wo so da. And I won't say man be send na meka ne man be na no sika bi ni nyoma bi obenya chilling purpose ne enuma bi obenya wo mu nti no wo ka bibia che na ono wodo na che ne se jaman ya fura na ni wa si na so anti bi o ka ni nyina nam na so achi enti okọ na okọ tudi ye wa ware ni mu a eho e no beka se mihunu ya nka so na aka achi. Okay. So I just be mo beka se wodi ni be si uzo ya de be si uzo because I there for better for worse. Engineers why enjoy what choose one womb. What you say, what make you life? Not the worst in the bar. Se kwabane se eye oba no ababe complaining na sole emfinu afa sole achi na wakofa police fo ababe chini kuna kwa kotomu a sole no moti ade na mobeye sa oba no betu na fira sole no mu ana se mbaka se ne okofa ba ye no ni kun nyina wonkwa nkoso o masem meme de untimi ntuni nsen. Okay. So as I say, me need the power to say me to be as on yami fee because he caretakers keke ura na nkasa ho. What I say nyina ba so be enu amfonso ni no. But me I don't support the idea say mu hunu bibi sa so ba na ko fa police am ya ba chini ura amana ko mu abetu na senda bi. So what I say obi onya wo be kun de e wo so ne fa amana kwan so. E na emra nso nyame asem no ewom. So what as Exodus chapter 20 verse 1 to 17 e wo ho. So what you say? Then say maybe the sanu manu e taso banyansafu. Otina wa na oboa na okunwa. Oba kotu nyankopon. So what you say? E na ware yemfa nko heaven. But emu ama ne nyanye mu nso he ne doso. But say dem paibon ye de wa ware. So what you say? Ukunu ko wodi one day bi etu abo ho mpaye. Wa kompaibo efri nyame bi. Wa kodi mpaya. Erade na nim fry na so nsi. So what you say? E na challenges beba. Okay. So what as okwase ase me de mininche me de mekwase penyinche enchire bia ukuna yewe da me de achew ukuru we sabe onu wo jimi wando be hunu se wonu wo jimi dida and two masters cannot sit in one seat. I was about ku jimi fo ba ku nyansani enchu wo ye be ma benyansafo a. So what you say ube hunu se de ni oba atena oba bia pa akorokoro ompe han Nebema eye nyame difo ana se nyame sofo ebetene ne nsa abo ne ba to the extent se wakwa sole kura one ne yire ne meba no obeyi ne yire asi fom na we job anu hwa mo ba nanti ama kronfo aba betake no. Lack of knowledge my people perish. Sebe ono yire ti okamu amoko amuba se wuja no kwam e na obi be fa no tihwe ni dom no kware se nipa no be ka so ba ne ba abo ne. Embrace ati ase. But eno de eye be mani suban. Because of Bema no we no matic we you ba na sifom e de ba wa adwem na nkola na do mko no na nkohwe nkola no se mpo yi oba na sifom no ba ni wuya oba no ba betina ware na so hwe nkola na se nkola na maame. So what you say e na me de bia na me ka se e mema bebebi o mo jimijimi oba bi obetime kuni ho ma Bema e be wiesi no bu ni kwasea. So what you say enti Bible say okwasea so ntemfrafra so tore e na bu okwasea ne nsamfo so ne wanye ne nusu onyansani Proverbs 26 verse 3 ba buane ne nsamfo so ne wanye ne so no de kwa ne ne abi. So what you say when bi bebi obema aponche ache enti e wo ho ye o mema beberebe a wo magimi. So what you say ye no oba tena ye card oba e do oba show ba so yie no de bi onu pan no okọ pan no okọ. So what you say boxer se kwaba ne se eye bema ene ne yire tene mofra bem na otimi ni oba nya kasakasa no watwa oba ase agufom o se mofra momo maame
no gina ho no hye mmofra no wo bo ne maami no wo bo no a eden na ebema be matimi kwasa extend no se obem yo ba sa oba woni ne te betete ne sa se mmofra mu wo maami na no atikrampo no se ekoba ne sa mmofra na ewo mu no eden ben adekire ne yedekire ho unse ene no apio na doso empreso ati ase apio ene nsa amanfa ya badwa manso nyoma wo wonsam ene etimi di wi kura fra apetisi ye de wonsa bebiri omo omo di ye omo nwadu ento no kono ko hai no ko hai jake no oba de na peso ye asofo bi kura timi ye bi ye wa asofo bebiri bo omo num wi asofo bebiri be wi apetisi menim bi pa menim sa kwa wadu wi apetisi num wi enum Guinness ni bia enji sa kwa wo kono ko proba o ya na ire de no ba be yo eno akra mi call program bia mi call ya mi ko chana chese sofo no bomb pa ye wi a ye start ye no na omo bu nsa traditionalist want to be gu omo sa na ni buafu esa adenti na ye bomb pa ye no wo san gu nsa afa ye wi ni edidi a sofo yi ni krare ka to no ne eyi ensa fo yi na akwatena one so ati ase onu no ne onum na bu adada unse Isaiah 28 verse 7 to 9 yesi ye wa asofo ne edifo mo wi nsa ho enti ne e wo se nyame asem bi aka bi abam ono no be wi nsa fisika gu o de besie so ati ase enti e wo ho nti sa nipa ko fa sa du boni we konum egu ma ensa nso manipulate nipa oba na ni so ye ni hejaye hu chentatia ene asibi masibam o de be boa ama enti wo oba na wo te na kwase agi udwan na obetena wo de fine ye o me ba ware mama majimi wu enji be ma be bo be twesika won so atena wono nku ankola ni nti o twu ho wa hwo yede no o ma so ati ase o be ma be o ma jimi enti utimi hwo ma bring o in a good manner eye radi kwa ni monyam na nkola nso ya chede so ati ase na ma ne da kwa na yesi na megina mkoware na be hu me se me ne megede yesa efifie papa wama eye mmofra ye bu wo maame no e de asotwe bi ebe ba mmofra ne so me de meka se ejane na no nse Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 osi enkoa osi ejane manu munti ma wofu asem urade na we netene we nso ne mranse medical abose wo ubenya nkwatenten ntimi papa sa me mo maame amebo na what shorten life munti ma wofu asem o nti sama ewe uradim but one kase ekwambone so o kenka bo se mumfo mumfa nyame sum nyame nchirechirem na nyame ne ka se eja ka chiro ba so nkobo yere bible mani ba bia enti no hunse da moment ne ba ye manipulate be ma no na wo ba oyi o maame an wachi mu awo utimi te wonsa wo maame so a you are curse so ati as erade adome wo enti obi ba bia we pia fra ba unti wonsa wo maame no so ye onipa bebrebe mo na masa empai bebre na ntimi nyewo osura curse wa sasia curse wo enti na mmia citizen tentewu pana okọ wo de emprehwe and the youth ewu 13 years 17 26 27 the winning na chekwa 35 ubehu abrewa no boda 172 71 80 wo ye tetefo ni bi ene ni ye wuti se mo because of sanu manoma wenji okay perfect sakoba ne se me papa bo me maame na me abofra me hwe bura wo de bo me maame ni ade na oku maame na me fa ba na me de bo me papa tiri mu ana se me de bo ne ba bi na otimi ja maame e ma maame je no na odwane a menya kesa na me de nyame ni Leviticus 18 ewo ho so ati ase o se ensa kwala na horoba na wansori entia ne nane na nja okay so ati ase enti na kwala no hwese da odi aba ne bomati no hubu obi no de denchi unsutiri mu a ni wani abo so ati ase o hwie moja gudi aba bible si de hwie moja gubi ya ne de moja ne beda ase enti wo kire sa kwala ne sa nkwan no fa so a wankasa ne beba unturu bom so ati ase wo awufu bebre ya o ma kire mo ma no sa kwan wo so mo ma bebe rascals ragamuffin gangsters ne akronfo ne weedless no unwo ma timi se wedi ya ntete na mfifie o kasa rough na brabo ye heja o ye ne nyoma basabi o ye we ya ntete na mfifie o ye bola so ade wacha se baju obi ya tete na mfifie ne kasa na ho bura se kura kire se wedi ye o pie mfifie papam na bia ebusua ne munye nchi no wan find ne self on a good ayi or ebusua mu nchi eye ne den se o peja no ho e wo ho impress ewo ho pa prophet ye brana ye bi ye di besi enu ntino wo futu pen e na wo de be
to ahwefo anim esan say eye a Christopher de wo dodo na ye bo mo wawale ase na ekum because ono de mpaibo na solve we ase ni de oba report ni case ama ya fa be ma no emra kwan so de na fam wagyan ne bro ba Christo ni be bo mpaye akwaji ni wuo eja ne ma ho entafuto be na de ma ho impress me that shit me say Bible said the wenya oyere no wenya awrade ani wa mu ani so na de ese oyere se oye submissive e de manikunu Bible so oyere bia oye submissive manikunu bia no ni kunu do no onye ne boni bia onye ne han ofiri krom no ba ade bia obeto a ebe fata ne yiri bia obeto abre no ohwe ntade wo ye chi a se be me krampo me kokuru na me hu ade e fa me timi tobre me yere ese awrade de ani munyam se obesi ba mo ba no ebe ye oba ne han be na yakayaka de sebe behind any successful man there is a woman men kasa bebre obanyansafo ye buni be ye nka na sem na mesere se eye na wotwi mu 2 weeks mu ye program bia your friend breaking of the demonic barriers ewo abeka flato onto other school ye start anwumre 6 nya po anwumre 10 eye mpa ebon ko a frem ye ntwetwe nkomo wo how did that people a ye nyina mpa ye so ni ayo ne ma eye 0249 631876 0249631876 and I said 020-385-1633 020-385-1633 peace shalom bye bye. Prophet me da sepa nyame enhwa wo a wo hwe me enso nyame enhwa ne mom no ade ba ko a me kai wo ene se wutie prophet nsem a me nkomo a me ne egbo a na che se won no adifo no die won kan kire wo se konekogya wa ware ane na kan hu se ne otinija ho ena nim se ne hyehye ne fa enti wuti ason dem na woni wukunti ho na wo ba na da bia ye bo ene asuture wadia ma sabi wo se kura tutu na de all say heaven ti wo betena aso modifu akenti wonye bibia amfa ho akan hu se atamuo no enye wa sole kwo no ene edi bebu atan na emomusu ne wo ban no enti maame mesrew entena si mienku na anya obi ma ne hwa oba ma ena be ma no so wuwu nne wayi ase na obenya oba amwa miamia no mesrew papa woni na ho ma ye brewa ware especially Christopher nyame beye na ne wa ye bona no di su no the buttons ye jimie ma dwen no enya djuma se fata se be ma no betwe ho afiri ne ho na wa ma distance aba mumu no mahu se aware na befa na emfa nso a maame ene aware ye mfa anko heaven utimi gya no prophet on kan ba me de maka kiro wasumdwe nti jai na tena ba bi ye djuma na fa hwe ho na nya be ma nkwa no betimi ahwe oba nso timi hwe ne ho bi so hwe maye di wom du ba bi a da che wo ba brewa wo no ma be bo nkomo case die you all the social media platform no so like a video na share misro Shema foforo ensa enkebi media any empress and mema nyina ka etwe ba ko pehwe ho so ye makraw